Это поселок Кызылкую, неподалеку от Керчи, после депортации переименованный в Ленина. В истории возвращения крымско-татарского народа на родину он примечателен тем, что был одним из центров притяжения для всех, кому удалось вернуться в Крым еще в 60-е годы по вербовке. Но с массовым возвращением народа на полуостров в конце 80-х годов крымские татары столкнулись с бесправием и произволом, который чинили местные руководители. Антикрымско-татарская пропаганда, отказы в продаже жилья и прописки стали причиной многочисленных акций протеста, одна из которых обернулась кровавым избиением со стороны силовиков. Участники этой акции до сих пор вспоминают о ней как о беспрецедентной в своей жестокости. Bazar ertesi rayon inisiyatifine grupa toplanır idi. Onda açıkladık meseleyi. Rayonka bize destek etti. Doğru tanıdı yapan işlerimizi. Da onda ariza yazdık. O vakitki kanuna uydurup yaptık biz her bir şeyi. 10 günün içine haber etmeye kanuna uygun yaptık biz her bir şeyi de. Onun için 11. sentyabr'e çıktı bu iş. Son endiki işte Sadık Ağa'nın evinde o arabada plakatlar yazılı bir şey eti birbirine sorap nasıl plakat yazsak, neler gelişir, nasıl yaraşır bu iş gitti. Son şu arada girdi kapıdan Edem şimdi familiyasını söyleyip olmam endi. Girip ama tezsiz öyle bir kapıdan girgenden kızışıp баллар, она что спецназ привезли, разместили там где-то в школах, где-то там еще. Вот сам Баранчук, а Баранчук в вахте это замначальника УВД Крыма. Я Рамаспек бір кескен адам еді, полковник Баранчук, оны танымаған татар жоқты вахте, адына. Соны енді напаяқ, девам етейік кім, олсын, олмасын деп, бір талай деді, етмейік, çünkü etsek kötek aşıyacak, hem yaxşı aşıyacak çünkü Lenin rayonu tigaret çette halkı da çok da değil. Son bir talay dedi, eğer şimdi biz reddetsek, ya reddim şu yaptırmayacak olsak, başa karar alsak, çıkmasın halk deyip, eşine gelenler olur, eşine gelenler son gelir, geseler az olup, o köteki daha pek aşarlar deyip, son karar alındı olacak. Мы понимали, что это чревато какими-то, может быть чревато какими-то осложнениями, что люди могут пострадать. Но нам было по 30-35 лет. Мы понимали, что, может быть, этого делать не надо, но когда мы видели при подготовке митинга решимость наших людей, то мы взяли на себя такую ответственность. Devlet güçünü göstermeye istedi. Bayağı asker rayon merkezine toplandı. Etraftaki köyleri 2000 tane asker getirdi derediler, kendileri bile. Ama bizim halk da çok geldiler o günü. Şimdi bu 88. senede. Söylesen onda netice bize yasak. Kim? Bana bunda bizim Kırım'da yasak. Ben birinci varacağım. Bütün halk hakar edi. Aslı umut etmeyen adamlar bile gelip toplaşır ediler. Bu mitinge de pek çok adam geldi. И вот в 14:00 на этой площади перед райисполкомом, под памятником Ленина, спецназ, вооруженный с щитами, с дубинками, напали на митингующих, вернее, объявили 3 минуты, чтобы мы разошлись. Но даже не ждали 3 минут, в течение 1 минуты. Сразу дали команду расчленить митинг, и ОМОНовцы напали на нас. Избивали, женщин за волосы таскали, всех по автобусам загоняли. Acımayıp vurup başladılar. Bala, kadın, hart, yaş demey, spetsnazlar ya pek ordular edi. Mayak Savun diyen köyden bir Rüstem Ağa var edi, Allah rahmet eylesin. Hapskorlu o vakit bir 70 yaşlarına var edi. Simsiyah ettiler onu. Aslında tanılmayacak gibi. Tanılmayacak. Kovkacak halk yok onda. Biz kötekliğe alışkanız. Bizim Özbekistan'da köteklediler, bunda köteklediler. Sever degen batalyaneden o da barıp olağan alına halk ne karşılık göstermeyin, için olanı kötekliste, bulayna жерге жатты да gösterdi. Мы не сопротивляемся, зачем вы нас избиваете?
сын оға да бұйрық берілгендерге әскерлерге бұл қолларынан тұтып кіле әкеттілер. Сын бұл жерде көрділер анау шөплік урнасына, анауларына издеваться етіп, шөплік урнасына отырттылар, анауына урна аударылды. Бұлар ха кілелер. Сын апайы келді, оны қытарға жақ болып, апайын